kiyoyo mukira na bora ngite indirectly. So afadhali mbe moyo igente kinge tike kegenderere. Edwin Sifuna korengana ne kerengera likia tima tinga kia de kerengera Edwin Sifuna na bara rengera linga emusana ne yabako gutwara na goyoko ngenterera ni ne kya magiya ODM nere mwete umaarufu na baba se korengera lesi yedbebo lakini I don't na baba se korengera libo number 2 inchere kwa Sifuna iga onye to kunyara na namba ganali kya magiya ODM right now, get out of it. Concentrate on something else. Kinka kritiko soko gendera kwa mirani ukona kukua Edwin Sifuna umaarufu. In fact umaarufu ya kinete lilia ruseti kulitangani. Remember mutinyuka bere? Nakumbuka vizuri. Kia zitako leta linda mwananchi otherwise. Kabana jikaba ibere. Wangeanzisha tu mfumo mpya. Ruma sinchi alenge ngango ibata kete ko register linda mwananchi na mambo kama hayo, lakini I think ni juu yao sasa waamue, lakini ODM saa hii unanyiroje inasuasua sana. ODM ireli kwanza ibere jire alina ground ina nini ulisema ina nini inasuasua sana kiagera karongorigere litindo chinga no ODM eli arenge ODM picha gatano limo ni bwatomo karonga makimura iwense ya Kenya litukuri bege tese iyo muswado libo chibese kobe ichiko abo betenga bango de ya mentire lakini batingetie imenganyi y'abantu goe pakurwa gwakane bango aiga sense ya Kenya ndwate betenga ronga ngo sign yarenge tulisema hivyo jana na sipicha kane na sipicha kane gazeti ya Taifa Leo batoro voting aki bono talinga okay ekero abayibuli bayitanire teligo chikobwa tinga kinga bono muyuli uli bwate chibesa chinyinge guso bwate uweza ra lindo mwana kanero chikoyo mwana yarende no kikambiro ke kuligereria amasilayi y'umwana n'abayibuli bonse ko batagire ko lindo mwana equally umwana era nabongo te babutambe umwana is an innocent being yes tigari nduka indili na era akine buyache ko cyabugimo buwayenga kiya kweli kabisa iga kya in total agreement alafu ga bono Rigathi Gachagua okoranga shilingi jiji milioni 50 chiaje na baraji beke mo huko, lakini naende buye bangire kabisa kugenda se court of appeal elinde gochia kwa meririo kona jokuligwa kwa na chuna high court ngono igwa kwa na igoro ya Aden Duale ngana kiatebe kagambirunga ga kinga bere igora sepeji ya kianda bintu bitangasira my brother ne hindi kimatikio chagia kwa sana anonya no nya in families musacha gocha gusabo kwa bero koranga igokwa lakini kile ngeo kikuchinjikira wasaburu kwa bera sente kule host you don't become less of a man yes akero wasabo kwa bera kweli that's what I believe and by the way umuntu rumwa ngosabo kwa bera bwate mental strength irigoro sana kweli kabisa because it takes strength to appreciate amakosa wako kweli lakini in most cases what do human beings do usabo kwa bera libona antu bako ko judge mono na bora aere naende so but mbu yokole bayeme yao igogo isane komete okupetanga nasabeto kwa kiagera igogwa utoka igintu kiarwa sore bono ikira jigo chanda ujimoino tubwati mokibuko na gukunda jeri bindi na kwate tenga bwato kadiane gali bindi byao tubwati jigo gukundeka enyumba ya kibara ya gacho ime Homa Bay azishiringi chilifu chimisano igento Edwin Sifuna aboliye mo governor we county Homa Bay amaboli sana kira chita senate last week nagasinyukora nelia gasinero sana biasara bitangasira ne binge sana teke tentu merero binga Wednesday imba gwata makara lye kurukunga parenting ase umungwana oyo mago tebaiga jeno murambo ate myaka 33 ase nkaya ne bamuraba minto chianko chiane bonsi undite yonyomire nonya bande bali myaka imenge kongetani lakini eregare 33 yes na harorire pattern gete no nyenkuru wasichi yangu jiane onde bwesi onyomete abatiganete na mokaye kero mondo ndio nomanyere goteba iga bonsi nigo bakunywa marwa na boigo butaka nigo bokororekana asaba bonsi bakabamura baminto ase family yeto yonsi bono nkubuli arega igotoragererie nchiranere
nche nda tuwale marriage is successful na then tuwale ni bogo jibosia igambire kwerura ngo kuma gikoranga ne pattern getere so ba utaraja kwegene gentoroche karate mago kore gento kiriro cyo konyara gukora. You have summarized it. Kiagera bono jago wakagisabu nako bwati ibintu ngo sirole mega menge bono togoterina ya goterina goterina kai na bengo tete kugure gari mu ndago jinire mega no ngoma ete gari mu ndugo na agurete kanyora accident igiye pagiri jingo gatugirete ime you know that person lakini nturara dismiss yemerumiende ara kwandi kurumaiga ninchira kurageli kugete maite binte by the way biro ras traditional African heritages and biko kole meremo. Yeah, sometimes simbi yakora understand la inengankie kama kanara go chakwa no bantu baya dismiss lakini kwanyora kubwati abantu lakini equally na ende nabono nkora igwole ngakie umusomi nense kukwane gento getasole nabokera hasi kukubwati akini yenda watage kwane denke ingunje no enate bale ne ata kwane toke wai ingiyo jandra ekegera jena ale ngo muchanda gerate bigitiki. Thank you. Because I also believe that nyasa echigagaro chinyasa ejo chigagaro jaza chinjibwato majoko chigwete ko bajasa no njibwate utaratibu in fact ndinoye ko wote batari njibwate njibwate tari ko kora gelikende kyo sia sege twasi kuchokora gelikende no hapana teliko baboigo teliko baboigo meru mikonyeruka era gurumire muvura era gurumire ubega aiga tindo chigo sekende nkera no it's actually ndoje bintu biraega ne igero umwana nara o Mackenzie ubastori ubu bwato bututuka no bonge umwana wayibono ga igokiro tebirenga ga kiti kadikali ejiji gendete ko chanda baka abana baminta bake mbata itujira esukuru bangire yagitali mbali gojia kera bagugirenga bagusaba babwende agi Lebanon yachakire chinkwana nenzi ya Israel igoro yege kosi kiliyose yege kundi kiliya Hezbollah ne serikali ili ya Genzi yense ya Nepal wana bachakire kuligia bakurumi bali barueta subugambi bayiraniye nibo tiga kwa sababu ya muda tuenda Sedondo tuende kwa Dondo siju tunaenda wapi leo tunaingia Sinoko Bungoma Sinoko Bungoma bwana bono abanyakenyoro bekenyoreke gya Sinoko me ya Bungoma gabatanga bana banyoreraga ese bwana banyoreraga ese nyuma iyo morogie gyata uri kuniyanchoka butuko gotore kase crusade yemo basta kabisa karandia se crusade mungwano yokago etoko tonga naje tiganda ra kuyangi weto muvasto yombu yago chana makonda yambi yabugetenki yabugeteneri yogimbu yari gosoka kieke bagukwana iteke gyasunu ya kieke gagotere ngenje tokoteka tiande kanyake ga igase crusade yeye ngano kuwe karonge korwa tata barandi mbere bakora ndinjire yo kumia abarandi mbere bwato boika bwo marandia abayatari bose bararandi bantu batolike lakini abarandi mbaro bakora andi buronge oyina nkia rande ndete kukigwa kwa nante no kare kurandia bagote banga oyare nenchire gwete kurandigwa engane kamukuna igoro yo gotoleka nebintu bina bigokorekana uno mu bastare kurandi igwo murandi yakarandi Yesu tachiti morandi tare kumanyanga morogi narukare go etaja kurandi goro morogi oyo omorandi agare kurandi goro ya Yesu mwaro nyasaye buna none rare gukora ibintu biya abantu batolika nenjira aje tasense asenye nje mwanya bantegera be moyo kai morogi agateba kana ibintu bingokorana binkaete na bingegene tebiri by'inguru ende Yesu naro bwa jingu jine gwetadi kona bago arachi konkonya kujibusio tigango ndatike ibintu bingokora nuko niyaje kokuna gutumbi birango butuko otherwise yeke unonko agina anyalikire tiganda ateba ngo chenje ndo mu vasto urateba ngige namagana ateba no yari gukwana igura yenda mwege nambe ngo musaba bona ateba ngige gutikoba agahonjokera abu akagenda busio Hata suka musimu basali nyuma takagukura altar call bade bagosuka batose utakete kumwancho manene abantu basukwa na saga
Lakini umuntu urane dirigana abantu ko barayizi gusuka kanga abantu basuka ayakorana muda kuya makorado to aduratirira bantu gasuka lakini rero murani umo siko yakagenda busyo iragenda busyo amasaba gakorwa by the way gachinchiti bona gachaga kogende kanisa bona kali ambassador ngaki igatete nende basemye basayenga baruwa sibintu bintu bunebi bamwige no monene in fact agatebe bintare ko korabyo gukumira ari gutumira abandi mirangu iye binte bimbire bombiro yeah sure so agateba ngebinte bimbiro natali kwanja gwaito na bengi ntu kirikia makensi amana so wocha kubwato kukurwa zinga tareji yeta ko monene ko kwanya sa ko kwanya sa na ku arambo geto mungwano yagatigara magana yoboroki yeah that's why ngora tebanga tiya kujaji umuntu kagusaba no menyasawa akukwana nyasawa yetu kumanye ngitu bakwera sana nera entukira tigati yazo kumanya ande ngora tebande gadudus numunya bibende sana numuntu mubende sana lakini wetari nyasaye anga nacha kubombo bebobe kai let me tell you that is why kera lituko ngote yomonene butambe ngomonene ndorera mabera nubuya bwa nyasaye niga gukuigwo kororekaniria egento gekonde mipi asubugi mobo nkiringa enjira nyasata gitobe nerokoba abantu nabo barago jaji zingi lakini egento kirija sata gitobe is what you be correct so igonga yorojo werata kwige namona na manyaiga to kurwani gwanye gento nkirime tego nyarega bireja ta gutwara mission naye onye taro chinsa sirime yawo my friend ono wete guchiabu onyole bike kirango atie kemo nkibu atikende birango atie bisuna ine igoro igoko be target yo mubisago kwamie ikiagira rochingi sabali yogendete kuchibosia nguchuri gotobwa my bintu bikobera aye nayo kurwani bune bitangole binene bono umuntu otabwati mwerekeo utindete 24/7 tali guchi mugondo kende nge yagokora bono nge abantu baraja otherwise mo baba ndwezera mo ndagirali akini umuntu bwate mochoko bwate mirubulyo gukora ibintu asomo choko yo bwate mission ne vision abantu mbagoti ngasi nayo kurwaniwa aina abantu bagozonenga zeti boli bambia egokole wazeti goroga no mumo nyagitari ubusuru munda maroga nabijuzi egoro to pi abonya saa tungete bona mwanya abantu igo agi lakiobe professor boli bwate digiri 40 tige sibwe go sare kirasi eliye bundi as moriye bundi ate uzobole yange ngao erekabe mocho jirateyo no twara chibese dudus toko de baba dianyu chisode mie ya base nchibwata haitawezekana igato kule bwana ndigongera jega utakikaboke kama bageni bageni tubwate ga igato tukukona igoro ya malaria kera na gotegerete kurwa last week mo bote chinkona chingi sana igoro ya malaria obo ene wabantu bamete no abantu babwato bolema nenje nagiwote sana mugakona igoro enjera bako treated na nekero bakira sinyagitali watakuwa hapa ngocha bale ga ina short while tobe tokokora chinkona na barabu mojo motegeli usicheze mbali tikamore kaniga iga Henry Gongera tukona igoro ya FIFA World Cup kwa muda mfupi sana Henry Gongera good morning akwa bokire biyande nyoko bogetabyo biyande nyasaye no muya cingagi cyonsi ne cingagi cyonsi yare no muya botambe amaberaye bwana tuwagatire yagarire tore moyo ndogwe yakage kuba yaya ekene nuko mwakira mbiye mono yes karibu sana ndani ya studio bwana nashukuru sana nebo maberera kagendera dugutira kama kawaida tunasema koki baridi usaidia bwana nera kagendera ku ya KS nchirindunje kabisa na kuyikolaize kweli kabisa kabisa kineke no goteba tugutige kulinda girori bolimo naberebo neke ne kabisa game ikiwa moto kokna rasime kwe baridi kweli kabisa igoro Cristiano Ronaldo
nera nerete hitas bai R7 zara bai R7 CR7 CR7 atega I'm back. Cristiano Ronaldo But really, of course is back. Kama tiga Roma goseri mukoro we timu ya AC Milan Zlatan Ibrahimovic akabori Cristiano Ronaldo agoteba back. Kwa nini alikuwa ameenda happy? I think nje korengana no korengera likuwa no siro kumenya kwa ne Cristiano Ronaldo say statement ya agoteba back. Asinga chingo yentangani ya ringengi yatanyonse tikaro Portugal bari kusena DR Congo. Kweli batrende akaneki ritkoregoro akirwa ko Serenense Uzbekistan nanyonse tichuguri ibere ichichamu begete ase record yo kugendera gukora byasama mirene yiga World Cup gati abagosori bari bano banyonse tichuguri ibere na Saidi chapo World Cup yiga yabere World Cup ikora chinyonse chiguri chinyinga sana kira chinywe ikyagara muna chiguri chikunyu each and every game nalibwansu bokoboro no botambu mupira wa magoraro ubwansu bwa ine chiguri negara chiro sisi tunafurahia sana chitoga tabagaiga every moment nkake umupira gogoseri gwa World Cup kere kiminano cyo World Cup ke gogoseri kyagara kera lituko by the way ndio ene kigiga no fully prepared. Sasa hivi tuingie uwanjani rasmi. Ndio tuingie uwanjani rasmi bwana. Ndio hiyo hapo sasa wale tuweriganire tuko tayari na buko ngira se kigosori cyagosore tigo kabisa buna maberera atirete na buna kok baridi yari gokonya abantu kabisa ile ni maberera nse na ko bogotanya senchira ya bene kirima kere kyamangara ngari ngabone ga World Cup ibwate sumu rubundari yani umurro kebempeli bagoteba umutindi Saidi Cristiano Ronaldo nachikagote iritangani naira nerete tasbai yes bali bagoteba tinga Cristiano akwapi akabatera muya and I'm back. Yes. Kero Portugal nero Ureno yabuete Uzbekistan chugori etugukwanira ega isano asirigana lisegera mamerene yega World Cup mtali pigwa kofi ndawe tungu ndia gatabana mabiri gakina press gakira my friend tere rimeta Ronaldo Ronaldo by the way mimi Cristiano Ronaldo is your goat ngakwa timu yaje cherwa kana Portugal leli Uzbekistan ekernago tebete abikoro ku Uzbekistan ngwa bingire tegora nande bono kunyiruka Uzbekistan ingi wanjere taekarnago tebete karatiga unajua mwanafunzi mtundu unawachana na yeye unampeleka venye anataka ugaanjerana ugaanterega Uzbekistan wado kwadigire zedi gakubura gi zedi yigere silent lakini njera tete I don't know ko sosere tera nezi gero kora research toro chijo no mwanafunzi mu Uzbekistan nilienda nikasema ngango chande ngote inganu nilikuwa right lakini wale keshua whichever ekeza ama lieta atalia ito ige ntegerene timu to kwanira emote nayo manye era imete timu eyi ito tuchigori sara ni timu ya Portugal batrende I think bateba Uzbekistan ikiagara nonye commentators bari kuri ngasi gitigari one of them wari bateba Uzbekistan and bateba Uzbekistan so kuna ile Uzbekistan yani inataka kuwa silent na pia inaweza sikika kwa mbali lakini timu nere ya tumeje tinga which is the correct word pale lakini ukisema Uzbekistan iko sawa kabisa sawa hapo sasa yari etechigori sana sirga na lisa ge boko uri tindi sana gatoro boko pa era ligakina garali kulia gasori yeye ilibidi nikanywa mbili game ya Argentina by the way coke baridi nilikunywa moja kwa game mzima lakini kwa hii ya Portugal na Uzbekistan bwana nilikunywa zangu baridi mbili na chiga gara toka materali World Cup yiga wikuya ligana banga bwana nyentero bereti Mungu anarare kwa nyukumura bwana najiti ntumira neti ntumira neti kabidi sasa nikabaki nazo kagerekero nari kuri game iyo game yetate gatwara liberera game ilikuwa ni moto
ndio maana aze Uzbekistan na gara kunga kwa tamangana na telisi no yasogete yatemete ko yani iga enzi ya Portugal kidogo lakini mwisho wa siku bagateguna inu bado mureka bei amchafika biwango nakotebe ase egechiga solutions na ligiri cyo World Cup igimwe ya Portugal na Uzbekistan yabwa teliberera sana lakini ngakonyeka sana na Coke baridi ndio hiyo sasa bona baka ngacha kuanchera nenge tekibagote banga game moto Coke baridi ilikubaliana 100% bwana Coke mupiro utarachaka ene kinga abantu mbale furu kweli bwana na yerigarigeriga romo sana yenye tabwa ati Coke baridi taba igasie ngongo endager kera semesa Coke baridi kera semesa screen ko begete gari amatogo tote Kiss FM togo kwebija yani inakuwa fresh kabisa ekagara mupiro ro furu emotions bwana chuma tu muntu misi ro emotions sinja kine tamadura na kine tema aranye tijijo wangi birisa to baide na iwe taka murangale mwale ko tanga subu bira taka kankina kar kuri berera no lakini na daga janja egera utiria mabere eri gutira ere mapema kwa yunga Coke baridi na muiwete sana nilimsikiza vizuri inakuwa fresh kabisa lakini na ndembuya mbuya mwatwara Coke chisaine mo Coke chisaine na aligelie fridge ali mate na ranga nchiro kabisa bado management tunasema heko manake vijana wao wakitangaza mpira game ikiwa moto Coke nayo ni baridi ni kweli kabisa safi kabisa mbali na higo bona timu chinde iganjiri cha sokera sofa timu sana chiro chinji ya World Cup kati abo Haiti Tego ene aja kopaje sigete sana jago bomberi kijana kia ogeta egere hiyo kwa wako era gringo ya gere ya ngono ile kijana kio ya na uline kijana kia na ende ngotinge bugato bukulika no bonge pone ke roja ko support ya itiko motawi Pakistan kazi ipo enzi ataki teyo Tunisia na ya soka enzi ya Jordan ya soka na Panama na ya soka maiga yogu korunensi ya Croatia egore mubosa emambi ya lero chinsisa nisa to chamambia ndio chiricha qualifier so far chi round of 32 tobate chitimu sana nebere tobate Mexico, USA, Ujerumani, Argentina, France, Norway na Colombia Colombia ya jinga DR Congo ili kungunta moja mtungi mambi ya lero na raga iga Rumumba Fair uyure icon kofan ndio wenseri ya DR Congo ndio ene krana sigeti na agutenda na chiteka chiremero gokianda ense egaiga ya Colombia bari kugosere nense ya DR Congo asa top fan pale pia kuna game nyingine bwana ilichezwa ilikuwa moto kati ya Uingereza na Ghana ndio mpira bwa teleberera saidi njume tro moto England by the way na ara soda koke ya ngonyeta huko kweli ulikuwa unahitaji kama 3 kiagara kuna chiteka chomo eli my friend yakerota tabago tumelie chume goalkeeper asare kikirira gina akurukwa sare go sare twedura na babule digage ya Japan binagonja tagoro ngayeta asare go sare ngadenga kamura ngadenga kamura na kamura na ukisema Suzuki ga rusumo anyway nabako ndenge nchenga bino yamaletera baribo rakirinde World Cup yango getino nyensi ya Ghana Black Stars pale mbako ritega asie ngongu goticha maega na kwene kinga timu ya England barenga ndirichi point no England getangana asiga kundikeli so far no mupiro mya Africa bona kero mupiro kuru drude inakuwa tamu tena zaidi mkipata Coke baridi kiagara bona ndimo ya discussing bwana mkwarale post yeli bwana mabere gangu gutira unapiga Coke baridi na mambo yanakuwa rahisi namna hiyo bona igaro kinde England akamura kama ntwa rutangaza rakaro kuma kware England gosokole timu ya England inje kinde timu ya England bona na beto kwa ndumbu atete bya I think ndumbu atete you catch me right there okay let me catch you kuchombo hata I'm catching you kingo tieterelie timu ya England very correct ya vumbi yona abuto achire mbi ya hata ine hapo sasa utapata Coke baridi ango F1 abu atata timu ya Ghana umedo ujigonjera amaizo go chaiga nanyora garado wana abu ate ejiga yemekebe ya Black Stars tata liberera limayotire neje museye ane go chabono inturumbokia ona baka manyoro mogo tebanga Wensi ndio
tare bari mupira yiga ya World Cup actually mupira maete botambe MC Dudu sinto metinga no rokorenta abantu asubu hamwe ni kweli kabisa okorenta buancha ni boli nabamate naboko nyoranga na indi timugwa na inira kiri muamate karo rengo menyete tibino bwata ali usimu mupira ngo gosuru World Cup ye nabago chatebera kiningwa jina to bese kumuka nguba gotebanga bali bakuwa ni ba sports no uri metinwe nayo ujikonte birero ngo tebanga football is the second sweetest thing we have in the world. Ndio Number 1 ingiriki. Number 1 ntukiriyo njita byo ko mwana. Naboko wa bad foot actually tengora tabande bega FC Dudusira ke. Tenye tingu muntu yo wekaranzita agatebanga mapenzi sia. Alikaa chini akaangalia mpira kwanza na ikaranzeza karali ndio mpira. Umulizi alisaidie kwa kubaridi yangu tafadhali. Saidia kwa kubaridi. Mpira yegatoje ndio sobu wamo. Kijana kile ndiko ngiria mabere. Saidia kwa kubaridi yangu tafadhali. Ego ndio mwenyetewa. Oye karanzita agatebanga mapenzi sia. Nimekuelewa ndugu yangu. Alitazama mpira kweli. Nimekuelewa. Na pia alichelewa. Na wanea wifu wenye wapendi mpira ikiagura mpira yega bakirege ntigianzo kweli kabisa mpira ngo tono ntore my friend especially kwa nyorana soda ya coke arabu snacks no chire kado kaiga no kurige ne family gari kabisa abasani hata kama ni nyamchama inakuwa perfect combo pale mpira gorige kunwari mugasori uri gwajite kaga tubutarire kwa rore ngari berere yakinire nego Ronaldo natutete chance gete abene first half pale angepiga hat-trick dimetenga abantu ba Ronaldo liberera ndiye kinete kidogo pale lakini agachaka likere no kumwanya rite soda ya coke ikaka perfect combo gali igo every match mpira ndwe cyo tarachake free mbili tarabuga ene kinge soda ya coke ngendu nera semesa ugutumbuke kyabara muhimu sana ikarato tabanga one more coke for the game nayo ni moto coke ni baridi fresh kabisa Croatia bayi kuri timu ya Banama hapo igore mwasirige na lisagero asugwa ngo sari kera ndubwa tabagane gongera manyango motegera chikosori wa rero especially butukubwa rero ndio alafu zingine utawafahamisha kwa saa 6 dakika 45 ritkorera remi na nombi gosori gwe omwacho matili winkajimugusi chingaki etugo kwanira ensegege ya Scotland baragosori nenzi ya Brazil go chakira chinsa isano na isato usisano nebire chamambi but before that timu ya Bosnia and Herzegovina mbagosori nenzi ya Qatar chinsa nyicha betko arafu Morocco mbayergani ense ya Haiti as a group tugo kwandra C at the same time South Africa mbagosori nense ya South Korea chinsa ikomi chamambi chingaki ense ya Czech Republic baragosori nense ya Mexico chinsa ikomi chamambi inaitwa Haiti ama Haiti any can do ndubate British and American mwanafunzi mtundu sana wewe any can do mwanafunzi mtundu ndubate British and American English tulikuwa hivyo Kenyan English bwana we have Kenyan English kuna Kenyan English kuna kizungu ya Kenya bwana kizungu ya Kenya iko kizungu ya Kenya bwana acha mchezo ikirikie anyale zote ya Kenya by the way uturumbukia mazere kiagere karawa tenga ndubate Kenyan English njikemanye ingiriki game ikiwa ni moto uko kuna anasema iko baridi chika kiche kaswa se preacher mata weekend kia kaswa actually kwa nyoranga na no stock World Cup yako na baka 19 June pa kweli kabisa mulisi gangireka goko ganda kuchiabu kindly ya samaskania manene onkonye koko baridi moja ni sukibo sinero kabisa sijisabune ichiga ekegara machibu nara iga ntaka geretega nko baribo nilikuwa naona DR Congo ikishinda Colombia lakini sasa mabirira na tele take koko baridi najua tanisaidia sana yani game tinga na after match mpira ile bado ni liro pressure kero kwa hata break ile nyore soda ya coke baridi anytime mete soda ya coke aijarishi ni ile yega kwa kuchere coke pata coke yako baridi kubwa tiki wango kiosege na ki nyora kuchere soda ya coke ice cold Coca-Cola ndio hiyo inakuwa tamu tena zaidi game ikiwa moto coke na yora sema ikwe baridi pale ikiagaranere ego keja mabirira asama mreneye ga World Cup complete patane saa 6 dakika 45 kijana mtundu huyu hapo kweli mtundu ni wewe akuru Henry Gongero bwa jomo tegereri funga kazi namna hiyo bona gaiga abageni mbara iga studio togo chaka chinkwana right away
tutakuwa tunaanza mazungumzo moja kwa moja dakika chache yake. Nimbwate Beatrice Matara igari County Health Promotion Coordinator Kisii County. Nimbwate mogadi kwa John Onyangwara oyo ne Deputy President People Living with Disability. Vile vile tuko na Kennedy Nyambega oyo igare Disability President the People with Disability County ya Kisii. So nabutoko chokora chinkwana bana warabwo rero turarigiriye libaga liababwatani au ase ogotanga egopima na kugwenia malaria. Gopima na kugwenia malaria, msikilizaji. Ibino bintu tuko kwanda litukulia lero, so ngosa banga utulia hapo ulipo. Meanwhile niko na pesa ndani ya soko faster, msikilizaji, ndani ya soko faster. Kamata hela za kwako asoko bata star 666 chore box yao bika box haraka upesi lindobwe up to 300,000 Kenyan shillings. Before nimalize hapa nkurigiande umubuiga yo mwake joki kabisa ya either 1000 ama 2000. Nikiangalia nione vile umeshiriki, basi nitakuwa nakupiga jeki vizuri kabisa. Lakini cha msingi bata star 666 pick a box kuanzia number 1 up to number 6 elinde onya kwa umubui na mambo yanakuwa ni yembe na kila kitu inakuwa sawa sawa, msikilizaji. Jide kamera ngibiri na ibiri chaptokire chinsa ibiri chabono mambe chinzane cha Afrika ya mocha kutoka ndiko skobo sibu ya kigima na bonda gitego kumanyinga obutukubona chikosoli nchiro chikosoli wa unatuwa kumanyia bwa segeseru gichosoli na bogosoli. By the way, ikiwa basi unaenda kucheck game yako leo, make sure nobogoleti cock baridi ikiagero manyita mabererekera agutira guchigoro igora nyoro mochando monene sana, lakini cock baridi ndere kuirania mabereranse na inde yaleta the real freshness. Nitoka mwaonyombore by the way ukorigereria egosoli family gana musana bako wa join fridge yao ni mate nkwanya komo cha cock baridi. So make sure nero ekogokonya mapema rero egosoli nero ro gati ya Bosnia na Qatar. Tuko na Switzerland na Canada saa 4 usiku. So ekaroko kenda korore egosoli yao kama ni base pale muguli ndagira ya inalia. Make sure kuna cock baridi, manake ukikunywa hiyo kabisa jamani ilikuwa tamu tena zaidi. Game ikiwa ni moto, cock ni baridi. Game moto, cock baridi. Fanya hala pana chelewa. Chideke birango bire nainye chinsibiri chabono mambia chinsori cha Afrika ya mocha. Ginta kitengona kurubiri ga igara bageni bana igase studio this morning. Tiyanko manyi one more time nga Edu Kabono irago konya sibintu byonse byo wecha biromo chumote. Safi kabisa, msikilizaji yako rukundo ali journalist sababu ndio kwenda Samarieta umwanji che mima geto kideke 367 chebono mambia kwenye rukwabiri kwa kera kinirende heri kuchelewa kuliko kutofika kabisa. Bakiraga hase studio bageni balina kumanyuma cyo motegererie simambiye na nakumanyinga rero ntuchikukwanira igorunga ngaki gusiguro ichesemo au babwatani au babwata singencho iyo ogotanga na gupima na kero kinde kugweni buroire bwa malaria kena bondo chega gali tukolera bagani bakiraga se studio bange sana ntochigo okoligiye nchera yo gukwana na kero yo moko manyanga malaria yenga kiyaletiru mo chando aiga Kenya na banata kambali gani gaye kegera abahigo basirire boikirano na Youth Fighting AIDS in Kenya nero yofak na boigo Amref Health Africa
inse yeli abuli korunga Global Fund Project no baraga se studio sema bia bono mwacho motegereri na bonta gitote go gotubu yakigima elinde ochikoigunga aitura betu gukwanira litukuria rero nararia yekigera ntumurikire mono amangi goro yoburwairo bo bwa malaria bantu bobwate obolema gose to some extent that bali enabled differently nganga kibabeire na barabuo bako treated as keroba konyoro bugweni asiseme ya malaria ndatebe ne bintu binde binge bagira gase studio bageni bane igaga onataka tokora introduction ya subwango sana ikigera indeed ebiro byo byachire ndage toko chaka no musubate Zipora Motari igare National Council igagotoka National Council mwacho motegerere se amangana ya y'abantu balia babwate obolema tiga atukone se mambiye Zipora tafadhali kwa ningo motegereri yes abategereri nko bakwani bwakire buya asa marieta bunaika goteba nkoro kuzipora Motari ngokora se National Council for Persons with Disability irario ase office ya County Commissioner Compound. Okay. DC County. All right. Yes. Asante sana. Sauti nzuri. Togenda se omosubati Evelyn Kabeo. Yogare actually gakutoka samagana social protection tigatokuwa nina sema mbiye tutarachaka chinkwane. Karibu sana Evelyn Kabeo na kone motegereri omoteye marieta utinda manyosana bagukwana ugo lakini no yakwana bikana oraiga se studio. Bwakire buya bategereri asa marieta enkoro kwa Evelyn Kabeo nigonga kora se social protection department in the best in Nyamache lakini I am represent Kisii County. All right, asante sana. Ntaka dosuke kabisa na usuke microphone ya wange na ndio kuwa nani chinguru kana leo motegera era konyore buya kabisa kero ndo go kwa ragane binge njo sana batagete bakoiwa very clear. Sende sana mwacho motegereri igoto guchaka asubwa ngosani kegero manyete na nateba lero to gukonera chinsemo ao chiba bwata ni ao ase ogotanga na kugwenia oborwaire bwa malaria kama sijakosea tumetoka toka cha kadera gose Zipora gose Evelyn yule ambaye yuko tayari ndio tutakuwa tunaanza na yeye alafu tuone hali inakuwa namna gani. Kigana ndoche biro vitu vikuminyoka sana tayari dakika zimeenda sana so umwesho motegereri utatupatia dakika 2 manake naona kuna kujipanga panga hapa kidogo ndani ya studio. Tukirudi tunarudi straight away linde kumanyanga babwata ni au wanafanya nini.
studio siku ya leo. Ndio. Wacha niangazie kidogo hiki kipindi ni kipindi gani. Ndio. Hiki kipindi kimedhaminiwa na YOFAC kupitia Amref Health Africa in Kenya. Na venye niliwaeleza hapo mwanzoni tukianza kipindi ni kwamba katika bara la Afrika tuko na changamoto wa magonjwa 3. Ndio. Tuko na virusi vya ukimwi, tuko na kifua kikuu yenye huwa tunaita kwa lugha ya kimombo TB, tuberculosis. Ndio. Then tuko na malaria. Shirika la Global Fund imejulikana kwa kupambana na hizi magonjwa 3, TB, malaria na HIV. Ndio maana sisi kama YOFAC tulipata udhamini kutoka kwa shirika la Amref Health Africa in Kenya ili kuendesha mambo ya hizi magonjwa 3 katika sehemu za Homa Bay County. Ndio. Tulipopokea hizi fedha tulijiuliza maswali mengi. Ndio. Tulikuwa tunajiuliza wapi sauti ya watu walemavu katika mjadala wa kiafya. Ndio maana leo tumesema ya kwamba tulete watu walemavu katika meza ya mjadiliano kuhusu malaria, HIV na tuberculosis. Lakini leo tunaangazia mambo ya malaria. Ndio. Kwa sababu unaweza pata mlemavu ako na neti chandarua katika nyumba yake lakini haizitumia. Ni kweli. So utapata ya kwamba changamoto ya walemavu ni tofauti sana na watu wa kawaida, sana sana kwa ugonjwa wa malaria. Na ikiwa tuna define, sijui kwa Kiswahili tunasema definition ya health ni nini, lakini tukifafanua zaidi maana ya afya, tunasema ya kwamba afya sio eti ni kutokuwa na ugonjwa, lakini inajumuisha vitu vingine kama afya ya kiakili na mawazo, kwa lugha ya kimombo tunaita psychological well-being. Kuna afya ya kimwili na kuna afya mingi sana. Hatuwezi zingatia tu mambo ya kimwili peke yake. So unaweza pata mtu mwenye ako na ulemavu anaweza kuwa anajizi tu vizuri, lakini kimawazo ako na vitu mingi inamsumbua sana. Hivyo ndio maana tunasema tukiongelea mambo ya walemavu inafaa tujumuishe hizo viungo zote: kiakili, physical, psychological and all other forms of health. Katika hii vita dhidi ya malaria kuna washikadau wengi sana. Kweli, hapa sasa ndio umeanza kukuja vizuri kwa sababu tulikuwa tunataka kujua washikadau. Tuko na washikadau wengi sana. Ndio. Katika hii kupambana na malaria na afya ya walemavu. So leo hatutaangazia mambo ya malaria sana, tumeguzia mambo ya malaria katika mjadala ambayo zimepita. Ndio. Leo tunataka kuleta washikadau wengine. Moja wao ni mwenye ametoka social protection. Ndio. Na ako ndani katika studio siku ya leo. Bwana director, labda kama hujaendelea, kwa faida ya msikilizaji, tuko na hao washikadau wote ndani ya studio. Na tunataka kuelewa kweli kabisa wajibu wao ni upi. Tunataka kujua. Ndio. So kuna mshikadau mwenye anatoka kwa social protection, atatueleza. Ndio. Kuna mshikadau mwingine mwenye anatoka kwa National Council of People with Disability. Ndio. Pia ako ndani. Ndio. Kwa sababu ndio maana nilikuwa ninasema afya ya mtu mlemavu sio tu ya kimwili. Kuna social, kuna psychological, na hao ndio watatueleza katika udhamini wa walemavu wanafanya nini kuhusu social protection. Kweli. Wanafanya nini kuhusu protection in terms of psychological. Wanafanya nini? Wanafanya udhamini aina gani? Ndio. Kwa walemavu. Ndio maana leo MC Dudus ningependa kuwapatia fursa watueleze zaidi kama washikadau wakuu. Ndio. Katika mjadala wa
kusaidia walemavu. Social Protection wanafanya nini? National Council wanafanya nini? Nasikianga kuna mambo ya assessment, certificate. Watatueleza. Manake wako hapo ndani. Ndio. Asante sana. Asante sana bwana mkurugenzi. Umefungua vizuri sana na ni kweli kwa faida ya msikilizaji umemwonyesha njia sasa vizuri. Manake hao washikadau wote tunataka kujua wanafanya nini kwa hivi vita dhidi ya gonjwa hili la malaria. Yes. Tunataka kujua wanafanya nini. Manake malaria mmeizungumzia, mimi niliwasikiza. Yes. Mkiwa na ndugu yangu Ronald Mayaka mlizungumza, lakini hao washikadau tunataka kuelewa indeed kazi yao ni gani. Wao wajibu wao ni upi huu katika vita hivi dhidi ya malaria. Sasa hivi kwa sababu MC unajua ndio katika mjadala yenye imepita tumeangazia sana afya ya mlemavu. Ndio. Na tumesema ya kwamba changamoto ya mtu mlemavu sio ya kiafya peke yake, kuna social, kuna psychology. Ni kweli. Ndio maana hao washikadau wakuu wengine watueleze katika kusupport watu walemavu psychologically na socially au wanawafanyia nini. Wakiongeza na health, walemavu watakuwa sorted, watakuwa sawa. Ni kweli kabisa. Aje nishukuru kwa sababu kitengo hiki kimewakumbuka sana walemavu. Manake pia ni binadamu katika jamii. Unajua watu wengine wanafikiria kwamba mlemavu unajua wanasema kwamba ulemavu si tunashindwa kufanya kitu. Hapana. Disability is not inability, ile wanasema. Exactly. Na siku hizi wengine wamesema hata hao ni watu ambao wako enabled differently. Yes. Kwa ile heshima yao. Sasa so hata ukinipatia ruhusa nichukue kopo la chai na wengine waingie ndani ni sawa. Itakuwa vyema. Hamna shida yoyote. Asante. Sasa ukiondoka namna hiyo, mimi nataka nimkaribishe sasa mshikadau mmoja kutoka Social Protection. Tuanze na yeye. Atuambie kwa upande wa Social Protection wao wanafanya nini. Asante sana. Ukiondoka. Nimeshukuru. Alright, asante sana. Wachomo tero inaremo director Yofak bono ndagete mwargani musubati Evelyn Kabeo kurwa Social Protection ilindara totenga ki barabwense moya wongere kibago kora sugu sana kisha baadaye ngende asumo musubati kurwa Zipora kurwa National Council ilia people with the disability atotenga ki SMA yo hali kuna namna gani. Karibu sana Evelyn. Wakira nando motegereri ebuna na batebiri mulitane nkuru kwa Evelyn Kabeo ngurwa se Department ya Social Protection. Kulingana na balemafu department yetu ni gushukira balemafu ase chinjira wao chinde kikerenda chakere nase egentu kuru kuinua jamii cash transfer ase inua jamii ntobwate aso tokokonya abalemafu bali babwato ko balemafu bole igoro ekuru kusavia disability ase abo bako batoko balika banyora chibesa kero motienyi chiri buibere cha erinde chiru chibesa chikere bachinyorire chiaba chiko bakonya ase nono kore chesta nonyansha osoko nyole ndagera na Malaysia maya na kwaso kore igo konyoranga nono muntu omulemafu urwalete iga kubono ya mokonyera soko dili na mangana malaria na afya yaye yonsi asomubere na nyena sena sakorara na kiregento bono chibase chichabe chikokonya abantu abange ase county ya Gusii etobwate abantu bali chiri buibere bari asomo radio yo wetani ekinandi tobwate encherende nanda balemafu bagokonyu ase okorechester ebiombe. Lakini Evelyn utaragendera kwa tabiri county ya Gusii. Umatagusi tubwata umatayirite Gusii ratomo changanyiko moke. Tubwate county ya Kisii na Nyamira icho sire Gusii. So county moko shulire ya Kisii gose Nyamira gose ni county chonsi. Ase mbwata bono ike figa mbwata bono ike na ya Gusii ya Kisii county. Kisii county ya. Lakini bono na watu kuangazira Gusii na Nyamira yonse mangana ika nkogende na gendera Kisii county na Nyamira na Kenya ngimaso bwagari. Okay. Alright, asante sana. Kero timanye tinga ngwa kwa negoro ya severe disability ni bintu bunebyo. Ngakibe se ngakikuru ngana na ende maybe wale mubo ngakie egende ge come out clear so motegereri. Ego ku severe disability umetabare mafu bore biwanga wa ndio lakini ase abali bakanywa chibase chikoro kuinua jamii
mbali babwate severe disability. Severe disability emineti oli bwate obulemafu buli kiwango kire iguru. Oli for example ora mware lisiko asinyu noimbura netu asinyu ko yanure bwe ko mino sikuru raso ya nyumba. Okay. Bone ko bitereli atwara umuntu kuru caregiver osomoteneneli. Nero konyoro kumushugulikera no kumurageli kumusibiri chianga ibintu bingaigo umuntu ngo ibona nero oreke kwangu ikoro ku severe disability. Okay. Ebe sanga kimukuru ingana aso yule what severe wasore ase severe disabilities. Ebe bakonyora chiri buibere kero mutienyi ande gwetera M-Pesa. Okay. M-Pesa yo muteneneli yo yekwera umuntu imote twatairo na severe disability na what severe disability. Ta konya ko imoka ko runyomba mwaye agende mbaka M-Pesa kare ajiku withdraw. Okay. Bone kiyako yajibase chibichi wetera aso muteneneli odibona umurendete. Igwachiri bubere kigo kero mutinyi. Kero mutinyi. Umaide kwata bino jamii abandi mbale bakata abandu mbale batanyara ku differentiate bamenya igwachiri go jana kiri cyobogo tumanye te kibuye kaine cyozi gikare ino jamii so nabo kubeka clear. Ino jamii ebwate ase kusibi ebi wango bitatu. Nera orore ku persons with severe disability nere ya kwa saba abalemafu. Ndio. Nere ku OPCT eminenti all the persons cash transfer ine libone go so asaba go tu. Okay. Na nabagaka bagotu. Na nere ku city OVC Elia go so asabana chintakana. Ndio. Ewa. Bone gediki ya kamila out clear elinde na lioge talikoleto mchanganyiko maalum. Ubonse chance binwa jamii. All right. Asante sana. Tulichukua tumekileta inua jamii kumena ndibi ntombi kale imebike tutakire to understand tumanyanga na abantu balia bamenye tunobolema na baro wichi abona wachigwetera kurwe ruti imoino. Asante sana tito naze Madam Zipora Mutali geraga kurwase National Council. Nekere lita national ngayetenga elinkuruguralia serikali enene. National Council ya people with disability una one of the stakeholders libagali ino ndiri linkimogo kora elikwana kinga ababa babwato bali mango konyo bali asinchire mu usindi. Okay, asante sana Mr. Duduse. Before tutara kwandana na kitoko bakonya anyore nantu bwate gap y'abantu kumanyanki disability. Yes. Mate na bakonya ko menyete no borema ntumaite gusuno bwate. Kweli? Sasa ntaite goteba iga disability ne condition ekogera utariko kore bintu una muntu onde kira rituko unakobo yani ego ko limit okore bintu binde kira rituko ona se disability ye ntubwate pia category because nataka bamanye category so that nonyoka konyoro ko bwate umuntu bwate disability na bukumanyana kayoko muira guchi. Yes. Ntubwate physical ne rio korora either umuntu nabone tokogoro nabone getoko boko egento kora physically nabokoranga kenta ikoro naboko kekeni aranda visho toza kumabeka sasa otakubukana onyangwara nabokoranga nabwate chuma nabwate chuma. Okay, correct abono nabo bali physical tumekana vizuri kuligereriga kwarana uyo nabwate obolema uyo koboko kuwa yakolibuya iga okorora nabokorana kobokoko ebicarambire ngote keri gutwarambita lakini umbire ngabwate yakabate sembitatu bibere something like physical egento korora na iki uyo nabwate obore magete nero physical. Yes. Bona ntubwate yende kuruku mental bono kuikumunya gitari amorore because ayabunoliga no maneka romonto bwate mental disability bwate bumanyo na ndo matatara kwa na to kumumanyuma eti tigatoro munya gitari urante bintebe ona mental mbari babwate shida kidogo like the brain is not functioning normally. All right. Yeah. Ono aba nkonyorore na for example okonyora no mwana maybe anyorete na autism. Yes. Ono umwana uyo tariko kina bunatakire milestone tariko nyachi fully na bakonyora umwana uyo abwate myaka ebere lakini taratara. Yes. Taratara na bakonyora ubwate myaka 5 tari gukwana bono konyora na autistic. Yes. Bato mwana normally umwana konyora umwana gukina igo mwana myaka 5 umwana uto kumutomuchali bato mwana bono bwate autism
to kumutuma number 2 ekero kumurigireria omwana oyo tabwati tarigo take attention nabongo kurangika Didmas aezi ana ile attention na wewe ashikanishi yani ashikanishi like nabo kumukwanira iga omurangiririe tatamatina nero kurangiri na most of the time tago kurigiri eye to eye yes bona abuntu bwate iyo ya autistic kuna cerebral kuna wenye wako brain tumor vitu mingi za mental bago tebase bongo bu tararuo yes mbale bago buji balimo ona tima edinga kiyo yo pimo mayane ai ngobwatule yani you know inchongo kwana une layman you see umuntu uri utama because you are here kama kibi interview clear bimanye kanebuya igera abantu baguru ko monte balimo mtu anaita tu mtu wazimu lakini hajui shida yake ni gani ni kwa sababu ya kufanya vitu kwa njia ambayo si ya kawaida yes unaona mtu anaokota makaratasi anafanya hivi na hivi unaitwa wazimu unga yako classified you mentally challenged ama akona intellectual disability wonto bwate disability etiquette nturiko baruka chibarimo sibuna mwateba yaye tukorana mentally challenged very good yes that's why you are here today right bono gaki mubandukira chibarimo n'abasore mubandukira chibarimo bare mentally challenged nande ekero kubanyora nkonyora na abaiburi abange babwata abana bunaba mbari kubaira chisukuru bono nachako bateina chisukuru nchire chiyabo lakini gaki kwamba kubona nelibo ngaki ngambali kubaira chisukuru ngaki ngabaho chigoro chisukuru chisukuru nchiro ngaichire totebya ngora chire kisi chinyinge sana for example tobwate kisi special ni mata sere tobwate kisi special tobwate gianchire tobwate magina special tobwate kidesi chisukuru chabo nchiro but bono mwana before akwe placed kwa hiyo shule lazima achakorerwa assessment tumanye na shida kiabwate kera koreru that medical assessment twamuira ase Ministry of Education ordinary nko mwasesiaro mawasa wa education orora na school kiata keire kegera kero muntu bwate that disability school nero kwenda togo ndena nunta yetekora to muntu le blind omwira no mo school mbwate brel kweli awana zipora yes ebintu ukora nebikongo na ndije deka tubwate ni bere konyora mangana maye chinse isato lakini karaje tumeka ngo ibere chikoteba ngaki abo bisaba monsi mugo cyana baro bwo munyagitari uko cyo gupima uyu bwe giseme uko cyo kumanyanga sukuru cyatagire ko genda inimo ko bareta secondly gaki umwana abana bambaro naenda bayuri mbabase kubabisa tiga basoki ine garamende nero bono because umwana oyo maite tarabe kwa system tubwate scholarship y'abana it is there umwana oyo kutaka kumumanyikani buna ayo manyikaine na Kenya ni kibande yo kumanyikani tubwate disability certificate one of the requirements atakirigo twara that disability certificate one for the first time umwana yako enda nyagitari nkwendare okorerwa assessment iyo kuna kwanga na charges kidogo but tekera kumwira Ministry of Education there is no charge aribono nari yako tena chiskuru chirange na sore ne rero ratako umwana ugagende kero mwana achirororo ngo chitore twakora enrollment ya hiyo scholarship one kero mwana achirororo watakire kore tarirube asa ofisi yetu irube disability certificate na maybe kama kuna report form yenye amepewa yenye amesoma naye so that wanakuwa enrolled na riekero chibese chiko tumumwe te chiko chabune check cha in this school maya taye gukoro National Council muswati vilini gakoro social protection obische yo chira abu county no chiramo bake yawo noire noire baworo kyanga bateye ngo obische asere ono obisi ete gotokase county commissioner compound ugo ikoayo bolina ofisi ya social nkayire no tori ekori donere go to separate into no tora yes igobono a role ye inobuna National Council asamangana ya people with disability ne one role ye to no make sure na walemavu they are not discriminated two abana bari bametana mkuiru bari school 3 huwa wanalipanga therapy uko EPDK
Okay. Bonekera wakwira bana therapy most of the time mbari gwakana. And 4 ngo bakora tore what we call empowerment. Sometimes we have empowerment internship. As long as umuntu abwatoborema ukora tore some empowerment. Okay. Kuna some money wanapewanga for the like wanazaenda kuanza nao biashara. And then tubwate nko barikara tore single business permit. Yes. And once ubwate biashara na utukumurikira so that tali gwakana revenue. All right. Nalo so tubikirege tona butonyora magana mayase nchira y'ubwikira tuko na gocha kindly no chigo kurira point iyo kerwa tebire nga chi process nchiro chiwende kubugatigwa chi process cyo totebinga ki asori otari kwenyara pyo tabugati network ma network tabugati tibiye bintu nebikongo nga kinchira neri muramo konye kero tuiranire kindly mwacho motegereri bwatera bwabo Ronald Mayaka Brigadier yaleta mayase nchira y'ubwikira no yichinse tuchobona mambe kisha baadaye tumanye kwira na gato genda ni chinkwane chiye mase moto tote ko gutekegera bintu bira bigotungeti sana na ogotamanya na kero kende na bokera abo borweire na kieko arabale ga igale arokuro information usicheze mbali. Enka yomusi Radio Nambemo eboto mayisi enka yomusi eboto wasenya kaninka 94.1 yo 94.1 enka yomusi. FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi Urwa chintandanye chense bosi abana baitu bakira stinka bayibori baitu tigamo bahorokereri buya neke boko kebolete bona abana bale meterera mbali koba serikali era ni boko nali abana baranya basakabe niwete matianga gotebanga he has been in this sector for so long bale wancha bakwane ne serikali tigabaira nie petroli inse ne t-shirt inse ekiagera nyone ne bintu kujikogora kurwetuka bono yokonyora bire ebeiwo. And maybe we as parents need to ask ourselves, are we parenting properly? These are children, they are destroying their own lives, they are destroying property. Ilikuwa UDA pesa mfukoni, kumbe ilikuwa ni pesa kwa mfuko yake. Nitahakikisha ya kwamba we build a proper economy. Na hiyo kujenga uchumi inahitaji akili. Hatuwezi kuwa bila power, lazima tupate power. Aya namangana maya akisi FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere. Abakenya nigo babuligwe kwenekyo murembe chinga kiukurobekana koro beri uchokolekana litukolia ankyo ime yense ya Kenya. Nigo bone wizara ya jisemi yate bere bunaboroki wabarachi kubwateraniwa nechiburaburwa sechisukuru nigo barachi kurusiwe byara birachi gutumeka kubasariria nonye nemiremo ekera matukale buso. Nabwega bayiboli nigo babuligwe kulenda abana babo chinga kibaraso mutimo kubweru senke guse halftime. Asaya muna yanda mange mambi yabono monchomo tegerali nigo ngo kwaligania elindo nyari kunyegwa senchira yobo ikirano korengana bunato ikira semesa yaitu yamangana maya umwanchomo tegerali bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa semesa yamangana maya ime ya Kisi FM. Ronald Mayaka chinga kiaboro kigwa umonchomo tegerali bagendera tego chase erusa yo mutimo komoke kurwa sechisukuru ukubulya niko kuwarure guchiasa bayiboli kubwatera namwe nababwatani bande linde kobayenekeli bolendi boisaine aboroki wabwo na kubatanga kurwa sebikora buna ebyokogendye chipigipigi nabo igogotumeka jisimia senchereta gwenereti ebinto bigokwaneka kusalia magima abo asamatukale bosio umusakito kurwa chinsemo cyabo machoge burabu ukorukwa Asmako Makoli nigakora chinkwane ya mase mu munyakirogo community policing kurwa sewodi yabo Kimonge imeyabo machoge burabu county ya Kisi ukorukwa John Yaruli oyo otwariganiria oroboti rokubwatia senchira yobwekirano chingaki aboroki wabachire isikaso mutimo komwenge bwerusa
nigo ababwatani abo borendi bagendere kurese togo chia saba ibori kubayenekeria abana babo borendi obena kubakwanira chinga kiechi bare isiko Joni Nyakiroli no munakero nyumba 10 segodi yabo Kimonge pungi ya machoge borabwe county ya Kisii se chinga kiechi Nyakiroli nigo arurige kurige tindi go chia sector ya boda wetanga kurwa kubwatirani aboroki wabe skuru ase oburundi ya kwespigipigi igento kirabe kya magimabo asa kongo njoyongo kwana ngoronga choni Nyakiroli nyangate igonde chairman ya community policing abana bano bairwa karusa kingi murenda abana kemuna abana bayetukiruse yenkeiga elinda abana manya gutaratare mipira negendete gwa kubonde sengi erenga tuneye nande nengo saba abantu bapota abantu baito bapota chairman monyo ora abana abaka gukipikipiki barabuna mota getemo ba modiri nabwe kyagera abana beskuru ntutageti bakare gasiko yoko myo gikipikipiki nchera amali ya Nyakiroli ga ichane ile nchira boroki wabagendete gutumika chisimi anene mono bali batarakora masomo egento kigendete kuira chinga kichabo chinyige chia masomo asibona arule segeto chia saba ibori kubakorera abana babo gonenke ikorie chinjira babwate chisimi yoko nyoro mwana abwate simi enene nyona ayo mwebo tobwatie simi ngana igo bono bayiboli tuchungusa abana ngakimba kanyora chisimi echi igia chisimi echi asaliri abana metandao bagenda mangana ya mapesi bayaganya mwana onyule sume sengencho yechisimi echi babwate chinene akiagara abana bataraisane ko batarabe myaka eliyo kubonyora chisimi wanyango montero esengencha tagete biasara byaye omwana ochire wibireke bana nyane kyo moiboli wamanya kwa mwesimi esimi yekara kwa monyeire oja wakanera yagara mwana bono oja kanyora ngocha kire nyono ko chikoiba ekiagara esimi nata getaka negera lituko na nata getaka le mitandao kera lituko tuchungusanga abana baito bago twara chisimi chinene omwana bagosinyono gosoma toli ko moboli munayo moboli nganga ikwa rusitie esimi tata mwana one kuripoti ya Kisii FM inche Nasmako Makori igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa Kisii FM enka y'omugusi Karoto gutigana na roboti ururasema ko makori monchemo tigarari kubwatekana n'ekibura buru ekyo cyabere kikoina kigwase kisukuru ao na kwirira boroki bagosamba amagacho n'ekinibo kinyinga se kisukuru gosaleka bone serikali nigo yatebera buna abana bali barakigotoka kubwateraniwa n'ebikora by'obusalia bingo bunebyo nigo barakikubekwa se kirekodi cya serikali ekyo kirakiye kubasariria matukale bose nonyonekero bakurigia emirimo umurike botambase wizara y'ikisemi John Olutua nigo atebera buna nigo abana abo barakikurusiwe byara na kurikigwa amasakaranda sekiyombe ya DCI kubwatekana n'obusalia obwerinde bakikulingoli gwekero barabe bakurigia emirimo asa matukale bose abwasaruro ko buri bucyasaba iburi n'abarayibe kikanisa au kubwaterana na kuroba semye go cyasabana igoro yechimbwa kingiya na kwebwata buya go cyasama tuko alevosio. The government is very keen now to monitor the student behavior and it will be recorded by the criminal investigation department so that even in future as you look for any particular job your record, your fingerprints and everything will always be taken. The other time I was talking with the church and the bishops and the pastors that probably they may need as part of their religious contribution to partner with the Ministry of Education and introduce a program where we also talk to their parents, either in the mosques, in the churches, and any other religious institutions, to re-evaluate their role in parenting, their role in disciplining of their children. Igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa Kisii FM enka y'omugusi. Ronald Mayaka Mwachomo tegereria karoto gwatigana nayo chinga kikorobekana kugukwanika koroberirwa gukorekana litsukuria Ankialamisi meyense ya Kenya elinde kubenyora abakenya buba itetwe kubwatekana no korobekana wakorekane to mwaka kiri 2024 okubulia niko kwaruru gucyasaba Kenya bali barachi kwebwaterania so korobekana uko gucya kurinda chinibo cy'abakenya bande namagima na gwetanga kuruwa guturubania omorembe ababishop bekanisa ya Catholic imense ya Kenya gwetara sekiombe kiabo niko batebere buna abakenya niko babwata obusibole bwo gukora ukorobekana na kwemurunganiria kende gyonsi kubwatekana no bokoreri we serikali kurinde nigo ba aboliwe gochia gotiga go cherra obusibole bwa abakenya bande kero barabe bagokora ukorobekana uko
niga bishop abo boigo baburiria serikali anene yense ya Kenya gotegerera mang'ana ali abakenya bakwimurunganiria na kwimukia gitambukiro gyo okujamurikira elinde gutanga ebikora bingo nebyo. We call for the respect of the dignity of human life in everything that we do. Whoever participates in anything, in any activity, in any demonstration must bear in mind the critical importance of the dignity of human life that has to be protected. The respect for property, whether the property is private or public, it is important that all of us as Kenyans we respect the dignity of human life and property, both private and public. This respect for the dignity of life must have its foundation in the listening to all the voices of Kenyans, young and old alike. All must listen. The government, the judiciary, the parliament. Igogenderete gutegerera mang'ana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi. Karoto gotikana na yomo Senator Mochole ase ebunge ye Senate musubati Esio Kenyuri niga abairo koboka batakanwa abo bagenderete gokoromo kya gukinya chi family chiabo nabo igokogendereria ebinyoro ase bakorwa kagukwana monemesa yaito ya mang'ana magia se ujumbe ya yo gucengera litsikoliyo ko bainyora abatakanwa ensengi mabwigoro musikesi Kenyuri niga negative na niga bere gotarira abatakanwa se binyoro au wetera se kyombe kya gekorwa Esio Kenyuri Nyaituka Foundation na kubasegeta gukora imirimo y'amaboko abo elinde banyare kwegendereria asobogima nigo Senator Kenyuri boigo asabeta abantu bonsi kubasira batakanu abo elinde mbaba isagwatana no kurwa semero bilinde yonsi yo kugendereria binyoro asebamenyete nigo nko irari bageri kubaganiria maya amona masesene ya Nyasaye abangina batakano bonsi imeyamwanya getinge aseri tukeri nigo nko bacengera na kubagokera abangina batakano ase binyoro byaitu asomo kyobo bo gwetigana na gusibacinda cyabo mu kibi kwerina na kwengata erigo kina cyamate cyabo na kogoroke bisaku amone cinka cyabo asomo kyomonene inche buno mwana bumutakano na kinere to botaka na gosomere micande menge naende nimanyete mecanda bangina batakano bagwetera ase binyoro byaitu egekogera tato minto nigasirita gantiga kindeke ngwerere asa maboko amamo minto tugakinire mecande mengi inche ko bwana gwetere kyombe kyane kya Esio Kenyuri Nyaituka Foundation na abere kingo taraba takano ase binyoro byaitu na ningenderete kubatarira na kubasemya cinjira aho cyo kwenyore ngere yabo yakira rituko unabono kwegera ubusoni bw'ekiyanga komine tuki amuna gokora uburimi bwekerero iri banyari gwetenendera na kwegendereria buninjire yemwe gusigeta magenderase binyoro byaitu nkuburi abantu begesa kuyamanya gitinge kamuranje titoba isa kubacaya kubauneriria na kubacanda batakano tubayikange tubasegete babeko mukiasi kiri bagokora igogenderete gutegerera mang'ana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi na boiga bakuri bonchororia abo batagorerete bibanda bya baseste ya Kigali meyo mu Kiyobosongo nigo banyoriro moesa magega ya serikali ya kaunti ya Kisii gochakyo boroisia wasaga ya barabe bagokorero bonchori bwabo aso mu Kiyobosongo kagukwana nabalikia mang'ana magia mu engineer ogenderete gukora emirimo yiyo kurukwa Samson yandika nigatebere buna nigo bagenderete kubeka cabros na abayigo bakikobeka ki container asaba kuri bonchuri abo barakikogendereria ebyasara byabo imeyo mu Kiyobosongo ensemo yabo bonchuri abo nigo bayigo baorokiriyo magoko bo na kwirenderia mbiyamo no gochia serikali ya county ya Kisii aso mu rubiri yuko baroseria sagi yabarakiokorera ubonchuri wabo jamalieta ngoro ku engineer Samson yandika ningende engineer ga se county ya ngobaroseriga iwobono ndoji to babekere soon as possible to babekere ibanda ye container asigura kabibwa temo inaria asorio ga ikaransete naga sara tigale na se space ya yechi matatu na bindo binde to gukora korwa koira na tolensa na arato beke container chigende paka moino ase bari babwate sita ba tagore tu ibanda etoke banyorire specials bako nari barabe no moyo boko bere county troje mbuyere nande ngona gusukitolega to egara to yekore abana ingi basoro
igona bonda irani nambu ya mono gabana na batumbu ya tubegete chasa marita ngoro ko Vincent Onchweri ninde no mogo kesa oria egasi ya Cabros egasi chiro ya chire buya aden ko den kimna abakori biashara be tauni yeye bali ba sugeta keigo bachwanya rali bagarigia yo kwirana na kuendelea siabo be muna segabana asiga singia ku allocate ichibesa gaiga na natumai kiro monto nabe no mogoko kiere chiro nkonya kurabere tauni nkurabere biashara bikorubu yego bibangubu ya igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisi FM enka yomugusi Chiraka chabutukire ni kumene isano mwancho mu tegerera igoro yechinsa isato chabona mambia na inchabunongo sabanya butolera senchira yobo ikirano emambia yabono mbia muna sengenchi gwachora ko yategerera me ya Kisi FM enka yomugusi gandira gutegera na inde tumera ne chikoba chinsenye elinde nkoletera ya muna yanda manga senchira yobwenge elitaliana ni gonkoro kwa Ronald Mayaka omwelio bwa mangana maya bunaletu asole na Kisi FM enka yomugusi Eye Nkisi FM enka yomugusi ebirengo by'emirongo 94 enuguteyemo Kisi FM 94.1 Ayeno matekere de bwere dia Kisi FM imeye county ya Kisi gose county ya Nyamira Kisi FM Katiye kuma Mugani tiko tuma matangazo ucha redia Kisi FM bono na bagoto nyora gwetera saba chente baito au bagoto kasi chinsa mochikubwatia chinsa mochakeroka nyoro mwachente ito imiyeduka ya Ondari Enterprises ije kutoka separa ya Kisumu ndogo chinsa mochichakeroka Aino mamenyi bwebunga ya umachoge burabu tutarira service yeteje kutoka so mucho Kenya angene stage imeyajaribu waste filling station na bari chinsa mocha manga top nyoro mwechente Kisi FM imiyeduka ya Hamas ijiri mbarabara negeta seni kama nyimbo kia manga Kisi FM enka yomugusi gendera gutegerera Kisi FM enyenero enka yomugusi Kisi FM hey Kisi FM Kisi FM enka yomugusi Radio Nambemo eboto manyisi enka yomugusi eboto wasenya kaninka Kisi FM 94.1 yo Kisi FM 94.1 enka yomugusi Ngoja igoro omwencho mutegerero Kisi FM nigo toko wakira ngambia asogo tokore station ya enchori yomugusi Kisi redio bora kote nchini kitamba burudani zimurua zote wanazotupatia wakitupa burudani nasi twazikumbatia wambea tu wape nini ili mwende ritaya Kisi FM Kisi FM sasa ni moto tena wakuote ambali Kisi FM yenero enka yomugusi Tangazo Breast Clinic Marindi sasa inawalika katika hafla kuu ya matibabu itakayoongozwa na madaktari teule au specialist doctors kutoka nchini Marekani katika hospitali hiyo ya Breast Clinic Marindi kuanzia Jumapili tarehe 28 hadi Julai tarehe 1 2026. Watafanya upasuaji pamoja na matibabu ya jumla kwa watu wazima na watoto kwa magonjwa kama vile upasuaji wa tezi kuu au goita, upasuaji wa ngiri au hernia, lipoma au kuondoa uvimbe wa mafuta, upasuaji wa kibofu cha nyongo au gallbladder removal na nyinginezo. Pia watafanya upasuaji na matibabu kwa maradhi ya uzazi almaarufu gynecology services kama vile hysterectomy au kuondoa mfuko wa uzazi, myomectomy au upasuaji wa kuondoa uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, kuondoa uvimbe wa ovari au ovarian cysts, kipimo cha mfuko na mirija ya uzazi almaarufu hysterosalpinography au HSG kwa ufupi, pamoja na upangaji wa uzazi wa kudumu au total birth control.
Usisahau matibabu yanaanza Jumapili tarehe 28 hadi tarehe 1 Julai mwaka 2026 katika hospitali hiyo ya Breast Clinic Marindi inayopatikana Migori karibu na Namba Junction kwenye barabara ya Migori kuelekea Isebania. Kwa habari kamili tupigie simu kwenye nambari ifuatayo 0702 978 748. Breast Clinic, your health, your future. Safi kabisa msikilizaji, jide kamera mdubiri chevu kuri chinsa isato chevono mambe jinzani cha Afrika ya mocha bado naondelea bagani bana igasi studio simambia bono na tunaendelea bado naondega iga no Muswati Evelyn Kabeo kurwa social protection na tuko hapa na Zipora Mataranere no wale iga kurwa National Council eli y'abantu balia bali no bolema tukuna kuligerera nganga kibayara nyale ko bagushugulikirwa senchira ya bene nali tukulera rumwe chumbo tegereri na beta kirobe makini sana kigera ababuata bolema marieta nari babwerete kurukwa amaya akubaho gosemeri nabarabe igwa ngano bari buyakigima ekiyagera nabarabu nabantu buna muntu ndi bwensi ubwenerete gusikwa ko bwaye tikambariga nibo bisobana igase studio subwango sana togendera nechinkwa nechi karibu sana Muswati Zipora na karibu sana Muswati Evelyn ndetogendera ngukura kwale ngege ntugete Zipora igoro ya ngaki abana bali babwate obole mu wakiringa njugo sondo bwato bali ngaki abana asabana bali bakwande school ngaki babana te gushugulikirwa nakuburiga ko tugukora ninyo litengaki nabera tokenga family nero konyora nono muyi litabwati kunyara kunde gwensi ya none birenge ligoja gojo ngumwana ya sanare ndagire ko moira kage chenkari genda bwati none ndagire umwana yagoria so how ngaki mugudiri na such cases buna naika goteba ntubwate that scholarship scholarship yetari ko kero umuntu but nkwe gubale scholarship ene ko school fees yo mwako mugima ono asi school chinateba school nchiro chire boarding so omwana nabakoiru ebintu mbike bike omwibuli aragore so that omwana oyo agende abere boda gari ande kuna tuika koteba lieta ririnde ntoriko litumia kotana mentally challenged yes abana bano barabale mentally challenged ama wanapiga hiyo sauti na kelele those kids have skills ndotete pia wajitegemee kwa sorry tukatisho wativu montate ba muntu nabwo tumuchando bwo bongo umuchando bwo yes iye inaweza kwa sawa kabisa nomba bwate some skills bago chiba somiwa mbariko somigu na abana ba kawaida but nko somigu bari mbabwate some levels mbabwate foundation 1 foundation 2 pre-vocational na vocational bari kwenda university ono barawekera foundation mbabwate matemba bakora national exam yes mundu tako ngene nambali gukora mbabwate foundation 1 foundation 2 pre-vocational na vocational ona se foundation 1 bako somigu buna batakere kujitegemea like kuvaa kutaka kitu anaweza ji-express kwenda kujisaidia hizo ndio vitu wanasomanga that time. Alright. Foundation 2 wanakota categorize bari colors nini na hapo nariyo mwalimu akumanyana uyu nkiara anyare gukora before atarika pre-vocational nkiara anyare gukora hapo ndio wana differentiate because wanafanya national exam baona akera baro skill one of the skills babwate nature breeding like korose mats ngorose bari beats nabo agusubiri galibia sana irabe na wanatari kukwana anaweza fanya kazi ya nyumba vizuri ndio anaweza shuka na anaweza fanya tu kazi ya mechanic kidogo so that wakifika pre-vocational na vocational hiyo skill inakuwa empowered zaidi so that akitoka hapo at least anaweza jitegemea kwa society. Okay. Because those people they are not like ni disability kabisa, they are enabled differently. Una egana no ewe matinura sona wizisho ingonyarira wono they perfect the skill they perfect the skill ngoso mugubale they perfect the skill so that banyare ko jitegemea kwa community. Yes. Wono gakintara okay Evelyn commentana nayo wete skills yechiga buno mtatebire after ba kubanyore skills yechiga
ngo bari empowered through amashirika wao elimu yabo National Council for Persons with Disability ngo bali tools of trade. Tools of trade inamaanisha ebintu buna chichererani leta toolkit machine chi noni chi saloon ilinde bekonyere. So kwanza umuntu umomole mafanya olire esi skill yechiga serikali tiko motigago ande kumubwatira roro yamwa egentu gekogera agendere ne biashara bya igona bako no yeji broad dry machine siria abako igorerwe cyber mbaro mate babwate mild autism as you grow inaisha. Like alikuwa na shida akikuwa mdogo but as the person grows older inaisha. Mtu anarudi normal. Ni vile ukiongea naye utaona hayuko sawa kabisa but ako sawa. Asante sana. Manyete mwensi na indego mukuru wa serikali. Ikiagara manyete inu nabo bisabe serikali nekera ngukwana serikali ngukwanira the national government na indego work more hand in hand na county government Ministry of Health na mambo kama hayo. Tuchake naye Evelyn. Serikali na maybe private sector nkiege yako lire bono gucha gokonya bana but from imo explain na nchira kiye ko bikore byokora ngubwatira na tore ao wetera national government na county government na mashirika wao. For example ase tinda kora se social protection for example koleje ko barache satore groups Uja aba bwatobole mafu awa ngoja barama ba register buna baro chigurupu cyabo irinde chigurupu ekiga irinda mashirika no nyene serikali roseje mashirika awa anyoraga ko enjera ko bakonya. So aba enkwimiza abantu bayito bagusiba bonse baba bwatobole mafu awa baichamo ba register batwali ebikundi irinde serikali yanyora ase gwetera ko bakonya wetani inwa jamii liko na kwanire. Apart from balinyu ajami mbalimbora twaigwa namba bwa sabia disability na bago sororo aba ndebo bwato wale mafu boke serikali nande ngo bakonyere so wetera ibikundi abaho no bononya mko kubari grants erindi cyabakonya ba university no gutubo butugibwe chingoko osekendi gyose kibararore kebabwenerete igacho ko tebe grant asengencho yobwahita bwo motegerene ne babara guno nebe sabatari koirani grant emite bese batari koirani lakini ibone gwetera si group so mbia ba register chi group inde banyare konya jibase jibatari konya koirani ikigero mu gukora bune serikali ngade go mwera siringa nkia serikali igokora kigere bintu ibyo stali ni mo gukora buna abantu igo mo gukora wetere serikali ke nabo bisabe serikali na kitole kuna kuligera libono ga iganga abana aba matege nto tukuligera malaria ngaki mugo chime buna mashirika stakeholders ko jumla singincho ko ne kinga ki malaria inga kikuruwanigwa na sabanta aba tukuligera baba wate challenge awo nganga kina baro bago konywa you see like now tote bomwana moke urwalire bono mareli nande nabwato muchando moke ngakibona gucha kumanya abayibuli ne serikali mu bwatenchera nona abayibuli bakonyora trainings abana bana babwate chi challenge awo ne serikali mukuri himurembi nugotare mechikorra abayibuli mu abarangiri no meetings inke bana bo training getikira ngoranda abantu bakora agenda chi forum babo keni gaye ngogenda bali chi forum na bwabara chi president you see akina unyangwara as the deputy igo bacha agite kugenda se chi training gete are these trainings there serikali nkiye gukora go facilitate ile nchire ndiyonse serikali ngo ingiriere sichinjira awa mne twari gukwana ya empowerment financially wetera mashirika ya chibesa na bako ba chibesa ne bikundi ebiga na inua jamii bona kero montari empowered financially na bako nyara oteki jukumu yoko gana nyagitali nande wetani ya ingo kolatore chi forum ese chibaraza Katoka no inua jamii targeting nguba kwanera tore no tumie opportunity itu bakwanera igoro ya malaria na marwira ndonsi yao ina aliako ba affect so jiparasa ngonya tore utogwetera oro none karaba dispa kwa jibaraza ngo ba join tore dende twagenda twakwanera banenji Another thing Zipora
ntubwate abamate mwako na igoro ya severe disability ne bintu binde so mwanya wale obisi ya serikali igekere goro bayiguralia wagakindi abaje gutira bakonga kimokoro simazingira nda igara bakonye bayikaso muri bwangu ngakibona babaje guiko. Okay no na kyo gekogera tura as representative ubwate Disability Act 2025 right ekoteana every building eve accessible like wono buna na ora kakena togo che studio akogamba umbe ngonya kubapima tora yake moto pima kitoro chimiere iko disability friendly yes because zomuntu nabago chane wheelchair very true yeah wono ngokora tori vetting of public buildings na private yes ngocha tori tukakora vetting twarana is it accessible people with a disability right ngokora tori vetting like kwa tori njiri igasema mbi ambia mo okay thank you so much na tebeti na hapa mko sawa because nikikuja na mtu wangu wa wheelchair hapa anaingia tu vizuri hapa tuna shida kabisa. Asante. Alafu naende nare kotebeiga ntobwate ko legalize story about employment 5%. Ono buna inonye mukali 20 kanya kwibanga ngora kiagera kero muri 20 I need one person mwenye kona disability among you ekere employment ekoro ntutaite 5% yeah people with a disability baba included but bono batara baba included kaki kuikabanyore certificate hiyo ndio najaribu kusema most of the time because okonyora wange mbabwate the disability certificate toteye tonyore certificate that disability certificate na andi konyora kuikokora that medical assessment ego koru Tuesday uko Kisii referral but bono buna rero ntobwate mass registration marani sub county nkwenda torororo abaminto no bakare nkogendera bari gukora the registration because we are focusing more of the inua jamii otokonyona nabakwa disadvantaged mono because atabwate the disability certificate igo bono toteme sana bari babwato borema banyore the disability certificate just certificate na chikaromo chande kiagera indeed the government ekunyara gukuri recognize onye tubu ati certificate maybe you can repeat what ngaki monda konyora certificate ya sobungu just quickly ngaki monda konyora certificate na ende process ne liye bwangu okay bono kutaka konyora certificate lazima ukue assessed medically tukonyerukana medical assessment report bono buna Kisii county au kwenda Kisii referral Kisii teaching and referral hospital uko APDK section ndio wao wanafanya the medical assessment wao wanaifanya every Tuesday kuanzia saa 2 asubuhi tu saa 7 every Tuesday so akisha kuwa assessed na amemaliziwa the form wao wanamuita because madaktari hawakwangi wote at the same time kuna county director anafaa kusign that form so akimaliziwa the person can proceed to the cyber ama akuje ku ofisi for registration kerago cha ofisi ndetachi ni passport either birth certificate yo mwana nyano mwana omuntu monena anakuja na national ID ono ndete ko sistiza hapa kwa national ID abana abange babwate oborema bwobongo mbari ko chibaba considered kubwati wikebande ndete babwati wikebande because ekero bwate that national ID ukipata hiyo disability certificate inakuanga umeipata forever but bone kero konyora ne birth certificate maybe omwana are 18 uko bwate kebande lazima tena airane register tena upya but that disability certificate ego toka e-citizen akwende cyber aiguru e-citizen account wa upload the medical document the passport na ID ama birth certificate within 1 week akonyoronya nkotumerware message through e-citizen your certificate iko ready atena tu kwa cyber tena a print kama akona smartphone anaweza access to asante sana there is this question on the wangaga chabibulia mugo kwanera igoro yamangana toteba global health and maybe funding partners yaba kera serikali ya Kenya bintu mbire nero era korokonyora bigenderete bona role ya global aba bagocha partners yaba mirimo yabonere na global health mirimo yabonere yemenene mostly bakora sensitization because me I believe prevention is better than cure okay bono
most of the time nkonyora na gento nkositizana discrimination starts from the family. Okonyora namba bwate omuntu amenyete nabo bari marakini bamubisete awajali mazingira yao. Onomba bwate those CHPs wenye wako kwa ground wenye wanajua. So nko tarira bare mechi barana na kia bantu bamenyete. Yes. And mostly we sensitize them bakogenda barigiriri. Kerwa mente no muntu uyo gwatoborema na kiba kumurinda because pia nere no muntu na natakire kurinda buya. Okay. Na ande nari gukwanira mangana sha. Sha oma to tarabika that disability certificate. Tego kumanya una no mulemavu ayezi kujua. So mbatakire banye upload ekera akora registration ya sha so that chibeza chiri nduto gwakana normally echabe chibo chansake. Okay. Evelyn, yes. Ntobo that these institutions chikokora mangana research na biometrics. Kero kende cha jinsi mijo je role yabonerelie nsemo yabenenerelie ya se esigi yokurwania maybe na gutanga na kugwenia mangana ya malaria especially me ya Kenya. Mono apart from go target ya baba metana balemavu go target by the general community inganga kibagwenta ko treat abantu bagwata balemavu na and rights kumanya ko educate people about rights ya balemavu na privileges ya serikali everything in place yebwenta balemavu bagwena ta ko kutumika. For example don't kwa ngenti ya tax exemption timaite balemavu baba maitana baba bare exempted ko gurwe tax ya serikali. Akibara kole mamanye wataranya ole ujumbe. So for example, so the no one people ba konya kusensitize the public at large na balemavu amanyene. For example, balemavu employed na serikali wasina na county government or anywhere. Tabo ntiwa kana tax. Tax yebone process yo kwa kana tax we katware certificate yo como rokinga ero no mulemavu ali. Uno toko chakira. Okay. Kurwago IGT office to ya sub county ose at the SGT county ilinda elekezwe inganga kyabwenta kubwati ilinde tawaka ni tax nonyekera employed osina mbali ba ko biashara. Okay. Asante sana dima digo se wataka comment gente ke mabuto taragena nataka tubwa isi mibere satogaiga ekegero manyete abantu gana baromba bwata mabuli batagete kubori kindly so totaragenda kubwata isi mitigando isi migai gumanya comment point iyo umotogero nye gotubwata tebuya kidega chiategaire gaiga ni deke 29 koraga chinsainye nili bagari ya ondiro lyo gwake isi megase studio kana kwirobili 0706181822 na 0796988630 SMS tigeto ikiraiga studio gwetera 0791 0889 22 kindly ogocha kaneli tamu minchulime ba asobwa ngo tukikuba tasi mibere isatu kero okuna kurubuli gutwa keresimi zipore ngentongere gwataka comment. Bana te comment awase income tax exemption. Right. Mbabwate that tax exemption nero wa apply through e-citizen. Bono ebintu mbiro takire kubeka. Like lazima upload your medical assessment report vile nimesema. Ndio. Lazima utware disability certificate ni asinari kukusaba. Lazima utware letter of introductory from your employer. Alright. Asinari kukusaba na current payslip. Apart from that ngokora tore vetting. Kwa akorire ngokora vetting ngochere yakoru so that koma koba exempted from the tax. So that ekerago chariria go chakora vetting ochane those documents chonzi okora vetting then are exempted for 5 years. Okay. Yes. Asante sana mwancho motegereri togenderete na maujana maya sana gai iguro yuburo ile bwa malaria na stakeholders bagutuka seseme yunganki banyareko bagokora tigatuka dasimibere satuga igasubwango okoba straight to the point ayegenda seribuliri yao ya maseyemo elindo totebyango nga libuliri yao ndiri tunyara kwa tukona liga igasubwango sana inkayo mugusi hello radio KCFM inere nkayo mugusi ngoyo oyo no mwishimi worucho na ariko tebaiga abarari abo baminto ga kiba yani abakwerenda batangase wa minto bakire gabo moraria ga kigango kinde gusemba kwanira buye iguru yo korosho bisibe friendly na people living with the disability. Okay, asante sana. Ina ariko basaba bakwanira ringaneri. All right, asante sana utajibiwa namba ibere. Namba ibiri gona takaba kwanire igoro ye kwerende yo egento bune kibarukanga easy it is a exemption of people living with disabilities especially bari ba kore biashara
batotebye nga criteria ngereke kyartinde gusoheresire buya. Okay, criteria asante sana, utajibiwa. Tuchukue nyingine hapa anyara kwa kwenda nilikuwa hello. Mongina physically ko wandari bana kambora. Mongina physically? Abagani awu akwanelie. Aha. Iswali nko baboli mbata level ya severe disability. Nano monto taliko okonyara korwa sembura kele yatule. Okay. Lakini nko baboli gabona monto nana tiro okobolo pigo kagenda. Ndio. Omonto yareta wane tikonyara tibero cyanu ajami yara kwani sinoti severe disability cyaro monto atekana maikarantete. Kariko koramere mene yansi yaya. No hotel yara. What is the difference of the severe disability? Na kuna tiro tieta. Okay. Ngakigo no, ngiyakoro yara karikola considered. All right, asante sana Mongina physically. Tulia hapo ulipo. Na what certificate ya disability. All right, asante, tulia hapo atakujibu. Chukua nyingine hapa. Kisii FM, hello. Hello, Kisii FM. Na ile nkayo mugusie. Oya Martin ile kuko chekoro getauri. Martin. Nenge kona ariko babori naki. Asigaci abo bakorire. Ara akonyire bande batukwanire na twakonyire bande ba beire buya. Oh, testimonies asante sana Martin ikiguguche ya ndega iga hello. Pomonya kero bwa kire buya. Bwakire. Nere nebazo ni ombori omoribwe kayabe Germany ekiombe kianya gwekonya zameta mukwere wa disability. Ndagete kubori abageni obare studio kwani abanje no yomobo menyete no borema. Ndio. Iswali riana lidangani. Abantu bamete no borema azebiombe. Baranyoru zaidi zina gibabo konye kagwetera jobizi jiazo zio banyoru zaidi ziriye serikali. Okay. Izwaliri ya kabiri. Kinya gitari kia itaza abantu bamete no bore mu maide mbali konyara kolina ojiji koroba igoro nakibaranyare babe kujigwa dijense na libawo zurege ulizwali ya gatatu. Oyo bwate gebande eCitizen bunanje nimbwate nano yo mobo ndatumie tiki nyimbo tingo sukawojia zande na zande naginje njengo disability anengorokanire tinda nyoro saidizi nole kiweza jirije inwa jamitinda nyara kabangoliku naginje na shure geregezi ekyo mwana midongo kora koda inagi ndio ngoikina magania ayo azabantu bane ba disability tokumbe na leo litukolia nyazunga na ndiga bantu bezogi banyare ko bago joini aze biombe ko gera bare mabu ikatunguzera momboleria mazwali ayo. Asante. Ni nda do konya ni mbwate kadi ya certificate ya eCitizen na nembaira nelibuya so konya bare mabu bari ko bataranyo kadi jibezo kiazo bonge tumbu ya mona rumuribu. Alright, asante sana baba asa maswali yao tuchaka subwangu sana na orucho igakubuli chyo bisi I think ngwa kwa namugenderete no muroberio bwokuligeria chinyomba chibokoreri koranga nchire friendly asabare mafu na kadhalika kubolinga criteria gya gocha kosomba ka eCitizen ne bintu binde na kiata kobe clear udongo ere sarakini agata itendo kona bokonyanga naitwa na boko irolera singinchi yae. Bona kero eCitizen ni app tu search through Google search na search eCitizen. Yes. Okonyanyora nkororole kire logo ti service ni chinyinge chirororo. Yes. But bona bari bamayete na bakora National Council logo wa click gabo usikwa matagabo. Bona kero ko matabu ntugate bipengele bitatu. Tugate register as a person with disability. Yes. Register as a group na tax income exemption. All right. Ono yotete disability certificate akwanda or register as a person with disability. Okay. Abuno akubwate. Okay. Oyo income oenda se income. Oyo group oenda se group. All right. Yes. Asante sana. Yani eCitizen
talinga ne y'abalemavu oka tutakomotebya manyangaki aiga no ebintu bya serikali bigotoka services cye serikali no chigotoka se e-citizen kero gwachiro utagete koliniwe license yao utagete ko nyene gento bunege kwa eresi rubona mangana disability no aire gabo sakogenda national council no boko yenyorororo so ne bagete buya kero bokoreria soko gede department ya unereri kero gwa klikirio gokoreterere gocha na bogo soma ngora elindo manyoto tigabono challenge ne linga ki asori otata ko yitumeka maybe otabwa knowledge about mutandao ne bintu binde igombaga ni gokonyo okay na harega igo mungina physically korwa bonyakera bonchari igagotebanga ki what do you mean ekeramo goteba severe disability na okogoro kwa yenko yokomo sumo bwekano ne chuma bwatagotalira ngaki ere muko mubeka nyoli che no ajami mate bichibe sanjire sensitive ere garo de sebe chikurwera mwana ko mokoja na kirembu yomongi na spia seri swali elio badineke na goteba na tabwa tikurokomo kuna goteba genda kubuli nekene lakini nebe sai kubwange chiko so sai bia mona seri swali elio ni aguna na bwate cha changamoto ke konyo ko roko motabwati ino be almost like severe disability lakini nende na ligiko kutangana ko kwananga bali to achakete bali banga severe bali tai kunya ko yanura but nende mna serikali kunya comment chinamba bali ba severe ba kunya ko era na tunya comment abande bali moderate okay so serikali kai comment abantu as disability na mbia ganda si sub county yae rinde atabyo mwopsona kao ko liko koba aje ko uniform aje ko toke se barasa ko ne barasa toko like oje barasa ilinda gago chorukuroro okay asante sana Martin Kiguguche gabo atebanga ki mwara konyire bande mwari gotura testimony on keiga onde narura arushuda nganje goetera National Council people with disability social protection wetero monyakero go Ken wetere deputy John Nyangwara garokendo yo chirega igora konyuru enche banta bamba konya tabo bisebe serikali babintu bagankonya no nindo molemavu bagankonya igana na inje ninde igana igo mwana nale sukuru ali usemage na special school na mambo kama hayo ndio kitu anauliza je mmefanya mambo kama hayo okay unfortunately rende mbuya soko bori swali hiyo testimony sijiraje njitakire kiagara kenye yabono kwambia na kwa wero wanye Thomas yuri biyeso yaki emisumari yeyo ko ngondira bagondore ngararoke bono twarare mbuya bori swali hiyo next time ntoche na barabo so that bakwane but bono una wana umaita bantu bagukumi ntubwata abana babere bagosomanya Bururu National bare form 4 so wanaendelea mbari university lakini tocha konyora rende time na batoko bareta na batotebi testimonies chao na recommenda kene gumuntu kuboli about single business permit documents chao chire tofauti no muntu wa income single business permit akoenda alia sabegete biashara atenene akuchibicha ibere biko moro kiere uno muntu bwato borema ni biashara maega ache na chyo ibere ache na disability certificate photocopy ibere ache na medical assessment report photocopy ibere ache na national ID photocopy ibere baka obisiri ya service yaito ya disability office ache tumurikere a single business permit right asante sana nare gaiga umuri bweka yaba korwa chinsemo chia sameta mukwera tebanga na bwate certificate iyo okay gari kubolinga chinyagitali actually nchira rosikuye disability friendly chi building echingo kwa nero namoga ndete gukora na bate baga iganindo chega likubolia ebiyombe byabo ngakibitara bitanga kimwe bitara ba identified gose mbaranyorobo konyi buye bona ngumera na barali nyansonga ateba so timaitingo yokwerane lingo social protection yenyo kabwate kyombeke registered kiregister as kiyombeke abalemafu oko konye no kororo na twateba jigrant nchiroro mate grant teigo che gukorigie sokare rero wikabe proactive agende chiobisi chiga chikorwi grant obisi ndaga twateba National Council for Persons with Disability obisi yangafu nero nkorwere ya women rep
Korwere na nonya ande in case apart from grant chiro sinjiro chira soft loans chira serikali like women enterprise fund, yes, youth enterprise fund, Korwere wetera nibyo mbina bibia disability. Okay. Umayete go bako machikolera inwe go bako balera inwe ekero mayete obisyo mu women rep. It's a bit political. So nebwate bintu ngenga engo kamanyete enga abantu babo yani okubwatani bone kero bakuba igunu muri neutral igo bakore bago batamira ngaki abana batabwati siasa bago tokonya moja kwa moja. That is why bakore go just more. Bono ko bongo advice mbi yabono nyakabwa certificate yeyo atari special office ya National Council of Persons with Disability. All right. Asante sana ndoje gajidega chiatigere ni komichio katukore manganaya ndoje Ken naralia nindoche Onyangwara noale madam nera ndara manyeli italia ye but ntamjua na bana gutaka ngaki Ken nere 1 minute Onyangwara 1 minute no mo biso yonde 1 minute ekero to conclude so that tumaya kanyora liba gali gukura ga igikera ndo jidega chia tubwaterania unless you have something burning Zipora. Nare kuba inyori naende ndwate free mass registration rero marani sub county because twanyore n'abantu baitu bakonyora igasi ku travel kucha kisi kucha gukora that assessment abandi mbari koreto bona abantu bari within marani ama around marani rero ntubwate registration bono mambi mbaro bagendreto on the ground bono una tukwa makamaro goba because tutai tonyora certificate na injina linkonyora asingutinina yango gotetea nabo ngi certificate na na sinale ndate ni na injingo tetea. Very correct. Bona tumirane marani sub county kwa bateria samavira manne agi mo bizazi pora nare katagete chinguru na ukade chinguru chia ya naye kwelike na gotwale certificate na liara kwegerere bya. Asante Evelyn. Engo nchengo ndatabya bategera limbya mona soko tegerera nandi ndabatebi na apart from inua jamii basi inua jamii ejo itoko gwe na mbenke. All right. So mbya aba bantu ito bwata bolemavu batari cyo bisicha social services kire sub county ne bwata social services office ine banyaro bosemi bwa waigoro sebo mono irinde banyare gwekonya yakora cyo opportunity chinde nchiro serikali begete bagwenda gutumika. Asante sana tige tukwane na Ken na Onyangwara subwangu sana msaidie pale Ken msaidie Ken yakae ili angalau dakika moja na Onyangwara tafadhali dakika ya moiga alafu tumalize. Tubwata jideka actually deka sana na mondo chicha tigire choka so Ken lime yadro kwa mugano mutambe lakini ndaka toro sesa mali ndaka Ken ndero sesa mali Ken Ken kara kwone motegereri motegereri oito Kisi FM studio yebirema a disability friendly studio usiengima already have approved na ndio kike na kolete lobbying ngakurero any organization itagete kukwana na into HS studio ye nere accessible as evirema igotwara abakira maguta number 1. Asante, thank you very much. All right, akintara kwa na MC Dudus asama skania manene ni sireti moko yone alibirongo kienguku okoroku Jared Omoro pole sana in fact igasirira mono mambia korusi ku mono mochari aini kuichuma igolende gaki abakoyone bali Monora Ogendi na Marion ere family member yaito na wapatia pole sana, tuko pamoja na nyinyi kwa hii matanga alibirongo kienguku. Asante sana Ken, tulia hapo ulipo. Onyangwara bwa mana dudu cia sengi njogo twalibaga na abategeri baitu twabakwanirwa kiruya njasa mariete muno mwigwa Nyangwara na inde wana kondo no mukubwana goikankeyi nkeyi ugiriane na ne deputy president liko kwana ke president yaro exactly wana kangere libaga igongu kwana mangana abiruka egere ntegerere ndio wana mbuya mana sengi njugo twaligani na inde muna spora atieka gotewa ekero twachire enkayo mugusi ebintu nebinge twasomire number 1 twabaire tiki biamono asengenju ya disability friendly. All right, ebinde ntuchitona kubata ibadaye lakini tutandamana nanyi hadi tamati. Asante bono ige ntungire nari gukwanira igoro ya disability we
we are all potential candidates for disability. Yani in other words, muntu to kumanya soko yorero borema. Nekena. Na bonda soko kuruge studio ngo ikago chinsagu ipigipigi rako ko gose intanyeri na abeiro moremafu. So that is why we say we are potential candidate. Don't dispute it. Muntu tabase ko kanala takoba moremafu. Nekena. Again to kende kya kabere stigma. Ere sabantu baitu. Yes. Again tege tanga ni dudus otarandira njimuna na ngwara. Kwaro liro moremafu. Muntu nkurwara adio gutara ni nyimbo. Muntu nkurwara adio kwagura. Musongo nkurwara adia. Umuko uligocha kurwari. In other words, stigma ntubugate ekogera tutari koro kanone sebantu. Ikara obanengeti nara yekigusi. Yes. Obanengeti. Wana obanengeti wona bokogera abantu baitu basireire batari koro kasa abantu. Kweli. Enambende intugo turabarwaniriri babaremafu. Igo turabarwaniriri, we are their advocates. Asentirende otukubarwanira, for example in our county ntogendete kurwana social protection igatebanga abanaribu. Okay. Ikera ikwali nera na atigusiko na nena ngoko na atigirwe bituma ngoko na beguriye bituma isaranse to igonere na bali vanaribu imbura kigo tatako nendese koreki asikurura. So otware go sabanga ki abantu baitu bali visually impaired na braveku ase bracket hiyo na ndo maete no kwa na ego ni no mara se bracket yabo kubwa so ni takire murwanire ngende gire murwanire. That is why the debut Ken is the president. Exactly. Na kia kogera tuachira ase studio ekorokwa enkayeito enkayemosi. Asante sana Nyang'wara, tulia hapo edeke ya moyo Ken tafadhali kila bwate edeke. Thank you Dudus. Yes. Na konyoren kumetinga na yoyo. By the way we are your greatest fans. Asante. Ko wacha kile kwale kalisa magazeti engoti kana no kunyocha na kila no kila Dudus ngo kwa nale na Brigadier Mayaka. So we honor you greatly. Thank you so much. Buna my deputy Ateva in a nutshell and in a very summarized format. We are here as advocates for disability. Yes. Na ende ninche their father inche ise evidama byonspi county inche na target movement ya disability abantu bali kire kyonspi cha disability inche na ligete chi structure chibono chibwate chira accessible to disability inche na kulete lero bono chira msinjibekire and hotels and offices inegasiane amangana ya your registration for persons with disabilities. It is through the mainstream programs na vegete paka bono iga bono viro representation in the county assembly ninche na akolide 2013 twatwalete mo lemavu Lydia Okoyo, that was through my advocacy. 2022 Michael Moseti inche mo nominated bono lende stogochi nanje bono ko ikambero igagara lende kwa korera bande ate bono nayo ko be assembly. So next ni wewe ninche igolende bono lende kwa amalika kataiga do good to others na haino kolerwa you. So we are expecting bono no togochi na Nyang'wara oyo nera maganonsi actually is my yenikio changu. Okay. Nera kerole kiane amangana gasarekire nera kuruta buno moru overutu abune bom to a calm. Finally, sir. Yes. Nimete time is not on our side. Yes, we have 1 minute. We want to thank the county government as well to support in all levels. Right. Because the governor now rotate wheelchair or to persons with disabilities or iga record in faces. Walkabout Foundation kurwalinya nanyuki ya vere gocha boire na kokonya bantu baito bale persons with disabilities. Okay. Ngaf nero through kiti keligia Honorable Donya naye namshukuru sana kiagera actually okonyire byombe byaito byebirema or paka white kenisi tobwate nere Donya umongina Donya otoire mweshimiwa Donya and equally ngwekera mpaka chinka chiricha bali batali kwenyara maybe kosibichinda kokora kiango mama Donya mweshimiwa Donya anafanya hiyo. So our leaders, we are not taking you for granted. Heko kwenu na mnapoomba mtapewa
kero muntu nabwate milestone ya siasa, tukifika huko siasa tuko finally naende ngo advocate for political representation toko tako iko nindete organization igachi organization chinyinge toko na ngakirende na tutokuwa align kisiasa, so wakati utakapofika hiyo tutafanya. Asante Ken. Kwa sekunde 3 peke yake salimia watu wawili, sekunde 3 peke yake. Na msalimia kia garantu watu kwa on humanitarian grounds Madam Nara aliyokoleta nera kwane ngokwane abantu bonse people disabled Kisii County, serikali yetu ya county na isalimia ngaf ali so mheshimiwa Donya gokora baba Masirecho babo Madam Caroline Ondie ke coordinator wasalimia. Asante. Na in a nutshell nasalimia watu wote wa Kisii County na abantu bakyo begialia esenduete. Mbarikiwe sana, msalimike, ni familia yetu. Asante sana Ken, shukrani sana jamani. Nyangora tafadhali kwa sekunde 2. Mbona Dudus. Jerita rani kigima wanta gete mukwani mwanjione ikiara na rogerete mekamegeteiga. Ikiagera tindi ko nara gokora kende na rogo gokora kire. Aya mbiyo keno no getaye. Number 2, nkwani abana bane andonsi esibale nchini ya Dacus Ongoli, nkwani chef Daniel Ngubo ugotoka Kisumu, nkwani director Boniface Mandela ugotoka Nanyuki. Asante sana. Asante sana na waganiria maya tigato kwa namo bisori yo mweka kwa nelieta kindly ikera na wale nge part of the team akwa nelieta tafadhali kwa sababu ya muda. Kwa sababu dakika zimeisha. Kama ishimigo kurukudio kuyo so ita chiaeli tafadhali. Kwa ila maiga. Asante. Asante tafadhali mubisodiga brigadier kwa heshima kubwa edeka yaye moyoka oyato tebi litali yaye alafu tosieke kabisa senjo gora kindly. Nabakwa niye bategere mwensi nencha samali tanguru Doris Kerubo Kombo. Wono ninche ngokonya umuko asokumura. Na igenteke monalego chogoteba umurali. Yes. Abantu bamintu bali babwata abana obulendi nobokong mbaba bisa mbabwato ngo baba nimbwato mwana yomo ninde caregiver asa abantu bali caregiver tikolenda abantu bale nobolema babwana toko esikanana na andi bale tu no na semina nale ko cha advocate asa baba minta ba social na ba national government ebaligerie semina abaorakalie kiagarantu anyora kurumage ganga goikabanyore punishment onye mbago take care kolenda abantu ababuya bale nabo. Asante sana. Asante nale kukwani mamu mintista nyakirali na abaminto bonsi biamono sana bobisa Evelyn Kabeo omobiza sibora matara na tabiri biamono gekusi kigima egekora wa nomo director bwana wa tafadhali nimeshukuru sana, asante na we look forward kumera na naende ogendera gukora chinkona kwa niaba ya Ronald Mayaka brigadier na kulira bumuro buri mu michuri mitumera litukuri yankyo nchinguru kwa duo monyakirogo no yule litali ya neli morioka igakuru kwa saa 4 na dakika 2 majira Afrika Mashariki. Kisii FM emerongo kianda nenye enugu